lebyi vuhaxi bya SABC 2 kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Mbhoni ya vahehliwa eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa a landzela vumbhoni bya vachuchisi kumbe bya mbhoni ya vachuchisi Constable Sizwe Zungu. Hope Shongwe na vahehliwa kulobye bya vanharhu va ta tengisiwa hi nandzu wa ku dlawa ka nhloko ya xikolo xa le Tembisa. Vakana ntsako ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Ripere ku khome vahleteleriwa van'wana vambirhi mayelana no dlawa ka principal na mutirhi wa le xikolweni xa Enxiweni Primary eTembisa evuxeni bya Joni. Nhlayo lava nga khomiwa ku fikela sweswi mayelana na mhangu liya se yi fika eka 4. Muhehliwa wo sungula Hope Shongwe a ri ekhoto hi Wavuntlhanu lowu nga hundza loko muhehliwa wa vumbirhi Benjamin Maditse a ye ekhoto namuntlha. Va ta tlhela ekhoto hi Musumbhunuku wa vhiki leri taka. Xikolo xa le hansi xa Icoweni eTembisa xa ha ri ni gome endzhaku ka mhangu leyi nga koxa vutomi bya nhloko ya xikolo Ruth Tata wa 58 wa malembe hi vukhale na mutirhi Nomafu Njombone wa 55 wa malembe hi vukhale. Mindyangu ya vahlaseriwa yi koxa vululami. Into yenzekileyo besingayilindelanga. Usisi wami simazi ngumuntu olungileyo. Usisi wami simazi ngumuntu osebenza nabantu ngendlela eyiyo. Iye yasidakumbisa into basive into ba akasekho. Angiphathekanga kahle inhliziyo ibhlungu inoba zakhululeka mhlandeva abenzi bobubu ba inoba intsusa ibiyintoni ade adutyulwe kabhlungu kangaka adutyulelwe emsebenzini wakhe. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng va tirhisana na maphorisa ku vona leswaku tinsulavoya ti ya ekhotweni. And it's quite encouraging that we have more suspects that are being arrested on this matter. You might have heard at the court that they are talking about other 2 suspects, and it's quite encouraging, from our side when the law enforcement agency, take this case serious. Lava nga khumbeka hi mhangu leyi va karhi ku kuma mpfuno wa swa miehleketo. Continue to support the family or families rather and the school community. As it were, we were at the school even today. We had sent our psycho support just to go monitor and check on the process that we have already started. Huvo ya vuchuchisi ava nga lulamanga ku nga yisa emahlweni na ntshamo. The matter against the 2 accused was postponed to Monday, the 1st of December. This is in order for the state to prepare for the bail application that they want to bring. Nandzu u hundzeriwe eka siku ra Musumbhunuku vhiki leri taka ku yisa emahlweni na vulavisisi no endla xikombelo xa bail ximfumo. Maphorisa ya Hawks va ri va karhi ku endla vulavisisi mayelana na tithendara ta vukungundzwani na manyala exibedhlele xa Tembisa evuxeni bya Joni. Emini na vhiki ku khume phorisa ra vona Hawks na mutirhi wa le xibedhlele lexiya mayelana no ringeta ku nyika mulavisisi wa le ka Hawks Jojo. Lavambirhi va nga khomiwa a va ri khoto le Pitori. Mutirhi wa xibedhlele xa Tembisa Zakaria Chisele na xirho xa maphorisa ya Hawks Papi Tsiye a va ri ekhoto xikarhi namuntlha. Ku vikiwa ku Chisele na Tsiye va ringete ku ba matin'wena ti etlela va nyika mulavisisi mali. Leswi a ku ri ku ringeta ku sivela vulavisisi bya milandzu ya vuxisi ni vukungundwana lebyi nga va kona exibedhlele xa Tembisa. Vachuchisi a va nga lulamelangi ku yisa emahlweni ni xikombelo xa bail leswi nga siya magqwetha ya vahehliwa va nga tsakanga. Must understand that the 2 officials were arrested yesterday and the state still needs to do their bail investigations so that we can determine whether we will oppose or not oppose their release on bail. Ku vikiwa ku lavambirhi va nyike mulavisisi mali ya ntsengo wa R100 000 va nga swi tivi ku va loriyiwa. Hawks va ri va tiyimisele ku khoma lava khumbekaka ku yiva mali exibedhlele xa Tembisa. Because we arrested one of our own, that is to show that we would not let anything deter this investigation into Tembisa. If it's our own, we'll also root him out. And if there's any other person who is trying to deter this investigation, we will also be dealing with him. So we are not dragging any fees. It's just that this is a very complex investigation. Ndzati Special Investigating Unit va humese xiviko lexi nga hlamusela hi ta ndlela leyi mintlawa ya vugevenga bya tithendara ni vatirhi va xibedhlele xa Tembisa va nga yiva mali ha kona.
Hawks va ri va na ntshembo leswaku ku ta va na vululami nakona lava khumbekaka va ta langutana na voko ra nawu. Khoto le henhla ePitori namuntlha yi twe vumbhoni kusuka eka mbhoni yintshwa ya vahehliwa eka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa. Mbhoni yintshwa Sifiso Zungu u vula ku va a rhurhele vahehliwa endlwini ya yena ehostelele False Lores endzhaku dlawa ka Meyiwa, kambe u landzule vumbhoni bya mbhoni ya vachuchisi Constable Sizwe Zungu loyi a nga lwa leswaku vahehliwa Sifiso Zungu u ve a va rhurhela endlwini ya yena eFalse Lores endzhaku dlawa ka Meyiwa. Ntlhanu wa vanuna va le ka ntengo dlawa ka N'watipala Bafana Bafana loyi a nga dlawa hi lembe ra 2014. Sifiso Zungu loyi a tivekaka swinene tanihi Gwabini u bakanyile etlhelo vumbhoni hinkwabyo lebyi nga nyikiwa hi mbhoni ya mfumo Constable Sizwe Zungu loyi a nga boxa hi ntlangu lowu a wu ri kona eBasotho Hostel ku katsa ni leswaku a va hlengetanile ekaya ra yena vusiku Senzo Meyiwa a nga dlayiwa. Yeah, he just explained further to this court that that was just not a mere sitting. You guys were talking, eating, drinking, and you're also having some fun through dancing. Constable Sizwe Zungu u tlhela boxa leswaku hi vusiku byebyo muhehliwa wo sungula wa vumbirhi wa vunharhu va tlhelele eBasotho Hostel xihatla a va komba ku chava naswona u vone swibalesa swimbirhi. Gwabini u ri lawa i mavono ya rihlaza. Now, according to his observation, he told to this court that he could see that they were in a bit of a shock as they were walking fast. Now, he said they then walked straight into your room. Loko swi hatetano Zungu u ri u vone muhehli wa vumbirhi Bongani Ntanzi a cinca swin'wana swa swiambalo leswi a swi ambele. Gwabini u ri wa hemba ku katsa na vumbhoni lebyi ku hehliwaka mbhoni yo sungula loko a tivisa ku lova ka Meyiwa. Then he went on to tell this court that as he went out of that room, he saw accused number 2, that is now Mr. Ntanzi. He was standing at some little corner there. He did not specify what corner was it, but he said, I saw him standing at some corner there. In totality, in relation to his observation of him saying he saw accused number 2 standing at some corner there, he also said that he observed or noticed that accused number 2 had changed his jacket from grey to black. Gwabini u hlamarise khoto loko a vula leswaku ro hetelela loko a vona Constable Zungu a ku ri 1998 naswona u hlamarile ku n'wi vona endzhaku ka 10 wa malembe hi 2017. Okuba ngithi uZungu namanga uZungu 2014 angaze ngimazi mina lo ngamgcina emncane cathi wa 98 mangicabanga ngiqalekisa wa 98 ngize ngambona 2017 engisurprise befika nomakhoso ke bengaze bengifonele futhi. Gwabini u tlhele a byela khoto leswaku a khomiwile hi lembe ra 2020 mayelana na nandzu wa Meyiwa. U hehla leswaku maphorisa va teke xibalesa ehansi ka mataransi ya yena naswona va sungula ku n'wi xanisa. Ntshamo wa palamende wu lavisa vukungundzwane na manyala exiphoriseni xa tiko mundzuku wu ta va wu ri ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori. Ntshamo wu ta twa vumbhoni kusuka eka mubohiwa lo a yimeleke ku tenga Vusimuzi Cat Matlala u vula ku va a ri na vulawuri byo karhi hi tlhelo ra tithendara ta le xiphoriseni hikwalaho ka vuxaka bya yena na van'watipolitiki vo karhi. Ntshamo wu langutele ku twa na mbhoni hi ta ku khumbeka ka yena Matlala eka mali leyi nga nyikeriwa ku lulamisa nhlengeletano yo hlawula varhangeri va ANC ya lembe ra 2017. Remember that there are names that have been sealed by a court order that have helped the president through funding to become the president of the country. I am definitely certain that some of the members of the ad hoc committee will quiz Mr. Matlala with regard to having had contributed in the 2017 campaign. And should he say yes to that, can you imagine the chaos that is going to happen? And I also think that
Mr. Matlala now has nothing to lose. Whatever that he think can be used to get him out of jail by implicating other people who might be removed from the system, either from leadership of the police, leadership of the country, he will definitely do that. The fact remains is that there's a lot bigger fish that sit above Vusikat Matlala. My impressions of being in court during the time that Vusikat Matlala was applying for bail in respect of the matters that were brought before the Alex Court, which will be transferred to the High Court, is that he's in such a position that the state is able to perhaps offer him a deal in terms of a plea bargain, and perhaps as part of that deal and plea bargain, he's going to reveal who the ultimate beneficiaries were in terms of the syndicate of which he was a part of, but of which he never headed up. So I do believe that as much as it's going to be explosive, it's going to be to a certain extent confirmatory of what we've already heard. Mufundisi wele Zimbabwe Solomon Mhlanga nangamu Lethness Mhlanga nangwana wabo wajaha Enoch babonwe nanzu wotlhakisa no ringeta ku dlaya Dumisani Mahlangu hi nyenyankulu lembe leri nga hela lava nharhu babonwe nanzu hi khoto le eMalahleni eWitbank. Mufundisi na wajaha va gwewe vutomi hinkwabyo ekhotsweni hikwalaho ka milandzu yo ringeta ku dlaya, kasi mufundisi yena u gwewe malembe manharhu hikwalaho ku tlhakisa. Lava nharhu va tlhakise Mahlangu va tlhela va n'wi tsema swandla ha swimbirhi. Muxanisiwa Dumisani Mahlangu u byele khoto leswaku ku va a tsemiwe swandla swi cince vutomi bya yena hi ku hetiseka tanihileswi a nga hi swi koti ku tirha hi mavoko ya yena a hlayisa ndyangu wakwe. Hofisi ya vuchuchisi NPA va amukele swigwebo swa lava nharhu naswona va ka Mahlangu va ri vululami byi hetisekile. Tasa mahlweni na mahungu endzhaku ka mavhengele. Tshama na hina. Malangute mahungu ya ririmi ra Xitsonga eka SABC 2 le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye. Xin'wana xa swiboho leswi nga tekiwa hi nhlengeletano ya varhangeri matiko ya G20 la ri Nazareth eJoni i ku hunguta vangwa exikarhi ka vapfumari na lava nga fuma. Nhlengeletano leyi fike makumu tolo. Afrika-Dzonga hi rona ri nga susumeta leswaku matiko lama nga swela lama yo tala ya kona kumekaka eka tikonkulu Afrika ya hunguteriwa swikweleti. Hi kombele mavonelo ya n'wina mayelana na loko nhlengeletano leyi ya G20 yi nga va yi tise ntshembo eka vaakatiko xana ke? Hi ku vona ka mina nhlengeletano ya G20 a yi nge tisi ku cinca eka tiko ra South Africa kumbe xana ka vaaki va South Africa. Ko va just ku va matimu South Africa yi tsarisa matimu ku ri tshama yi khoma nhlengeletano ya G20. Kasi eka Facebook Peter Magayisa u ri wa tshemba leswaku ku cinca ku ta va kona kusuka ka nhlengeletano liya ya G20. Nakambe ka Facebook Fesiliano yena a ku dudula ntse hi yona yi nga ta tisa ku cinca eka vutomi. Ku nyika mavonelo hi siku kumbe ku nyika mavonelo ya siku nghena eka swiyenge swa mabulo swa mahungu ya Xitsonga eka Facebook, X na le ka YouTube. Madzolonga wanga swa rimbewu ya kombisa ku nyanya exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Timhangu leta ku vikiwaka ti khumba na vana va malembe le hansi ka 12. Holobyenkulu wa xifundzeninkulu lexiya Thami Ntuli u kombise ku vilela swinene hi xiyimo lexi. Madzolonga ya rimbewu na ku dlawa ka vaxisati ku ya ku nyanya swiviko swi komba leswaku vaxisati vanharhu va dlayiwa hi varhandziwa va vona siku na siku. Ku tlula 30 wa vaxisati lava nga xikarhi ka malembe ya 18 na ku tlula va tshame va biwa evuton'wini bya vona. Maphorisa eKwaZulu-Natal va ri madzolonga ya rimbewu yo ya nyanya. As part of our interventions, gender-based violence and femicide activists are now deployed at 184 police stations throughout KwaZulu-Natal, where they provide survivor support, conduct follow-ups,
and lead school-based prevention programs. We are particularly concerned as we approach this particular festive season of the kids and where they are going to be during the holiday periods. And much of our children end up on the streets unattended to by the parents and adults who are supposed to look after them. Mfumo wo ri wu ta antswisa mapfhumba yo seketela no lemukisa vaxisati ni vana loko swi teka madzolonga ku fika sweswi pfhumba ri fikile vaaki vo tlula 39 wa magidi exifundzeninkulu hinkwaxo. Vandla ra ANC ri vula leswaku a ri si lahlela thawula ku ringeta ku kanerisana na SACP va cinca mihleketo ya vona yo timela hi voxe eka mihlawulo leyi taka. Vandla ra SACP ri teke xiboho xo hamba ri timela hi roxe eka mihlawulo ri nga seketeli vandla ra ANC. SACP ri hehla leswaku a ri yingisiwi ANC eka xinghana xa vona na COSATU ku nga Tripartite Alliance. How do we safeguard this revolutionary and historic alliance that was not established for convenience, but was established because of the need to ensure an end to colonialism and also to ensure that we pursue the struggle towards a national democratic society. This is a bilateral between the Communist Party and the ANC. We've had some before. We have delayed to have this one, and it's very important for the party that we have finally agreed to have this particular bilateral. Of course, there are a lot of issues that are going to be discussed, but first of all, for us is that we must discuss the state of the alliance, our common program, the National Transformation Project. What are we doing? What are the positive steps that we are making? What are the challenges and what are the weaknesses? The Communist Party, of course, has its own positions when it comes to that, and the same can be expected of the ANC. Rand ya Afrika-Dzonga yi tile pimaniso na timali ta man'wana matiko. Xa dolara 17.32 cents, pound i 22 rand 64 cents, euro i 19 rand 96 cents, kasi pula ya tiko akala na Botswana i 1 rand 19 cents. Minkavelo eka JSA a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $4,008 ounce, platinum i $1,533 ounce, kasi nxavo wa oil and base i $62.36 hi mphongolo. Vakana ndlela leyo i makumu ya mahungu lama mkhomela wona eka siku ra namuntlha. Man'wana ta va kona e ra vunharhu. Tsitsi Baloyi u ta landzela na xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda. Ripereni. na khensa ku siriwa nkarhi ri perile a hi langutisa ku xiyimo xa maxelo xi hi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku languta timpfula leti nga vaka kona loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo ku ya kwale xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku katsa na xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi ku ri na xifundzeninkulu xa le Free State kona la ku na timpfula ta hisa mahlweni kasi loko nta eka siku ra mundzuku kona ku languta moya longo ta va ku uhunga loko hi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya kwale Western Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State ka timpfula ta va ta hisa mahlweni loko hi languta eMpumalanga ku ya eLimpopo ku katsa na xifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vavumbi va maxelo ku na ku timpfula ya tilo ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng, Limpopo, Northwest ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi va swilemukiso va hisa mahlweni va hi lemukisa leswaku hi nga languta ritshwa leri nga vaka kona hikokwalaho ka moya lowu nga ta va karhi uhunga exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona timpfula ta tilo ya languta ku hisa mahlweni loko hi languta exifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi ku hi languta maxelo xifundzeninkulu hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng a leswi leswaku swi tshamisa ku yini hi languta ndhawu yo fana na Bronkhortspruit kona ku langutire mpfula leyi nga ta va karhi ri kona kambe ku ta va ku ri ni maxelo makahle swinene ta va ku ri kwalomu ka 13 ku ya eka 21 kasi Pitorana i ta va ri ka 14 ku ya eka 21 kasi ku languta Gauteng i ta va ri ka 11 ku ya eka 20 kasi ku hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo xona u nga langutela maxelo makahle swinene loko na ndhawu ta ku fana ka Giyani ka Siyandani ku ta va ku ri ni maxelo makahle swinene 17 ku ya ka 25 Thohoyandou
ku languta kona ku ta ka 17 ku ya ka 25 Tsanini i ta ve ka 14 ku ya eka 25 loko ta Mkopani tindhawu ta le tshamasi kona ta ve ka 16 ku ya eka 24 Bela no ta ve ka 16 ku ya ka 27 ulonta xifundzhankulu xa le Mpumalanga kona 20 ku ya ka 26 lesikukuza kwalaho kasi Mashino ta ve ka 12 ku ya eka 21 kasi Middelburg i ta ve ka 14 ku ya ka 21 ulonta xifundzhankulu xa KwaZulu Natal kona u nga langutela maxelo ma le hansi swinene loko ta Richards Bay ta ve ka 11 ku ya eka 23 kasi loko ta Durban ta ve ka 16 ku ya eka 24 ulonta xifundzhankulu xa Eastern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ta Koma ta ve ka 9 ku ya eka 26 Mthatha i ta ve ka 11 ku ya eka 24 Langta xifundzhankulu xa Western Cape u nga langutela maxelo ma le hansi swinene loko langutela ndhawu ta Fredental i ta ve ka 18 ku ya 31 kasi loko ta Mosel Bay ta ve ka 16 ku ya eka 23 u langutela xifundzhankulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene kambe ku ta va ku ri hisa loko langutela ndhawu ta Fana Vukurumani up 10 leyi nga ta va ka 19 ku ya eka 35 kasi loko ta xifundzeninkulu xa Free State xona u nga langutela maxelo lama nga ta va ri ni timpfula ka ndhawu to hambanahambana Sasolburg i ta ve ka 13 ku ya eka 24 kasi loko ta Bethlehem yona i ta ve ka 12 ku ya eka 18 langutela xifundzhankulu xa Northwest u nga tala maxelo ma kahle loko la ndhawu ta fana Potchefstroom 14 ku ya eka 24 kasi la Rustenburg yona ku ta va karhi ku kufumela kahle ka 17 ku ya ka 23 Mahikeng i ta ve ri kwalomu ka 16 ku ya eka 27 kasi la ta Vryburg yona i ta ve ri ka 15 ku ya eka 30 la ku ri maxelo mi khomela wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.